Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi Photoshop tutorial. I danas hoću da vam pokažem, to me već, ne znam, ljudi pitalo već, da pokažem kako ja napravim onaj okvir u mojim thumbnailima. I odmah na početku kažem, ovo nije Muđin thumbnail, znači to nije on smislio, već to je thumbnail od jednog youtubera koji ima, ne znam, nekoliko miliona subscribera i od njega smo mi to sve vidjeli, to jest ja sam bar vidio od njega, samo nisam znam kako se to pravi dok nisam skonto, dok sam naučio. Znači, Photoshop, naravno opet sam pokrenuo rekorder, koji uvijek. Sad pošto pravimo striktno za YouTube, znači treba nam ta rezolucija, to je 1280x720, to je rezolucija thumbnaila. Naravno treba nam slika, izabrat ću ovu kako se zove, kao prirodu, pošto tad nekako najlepše dolazi do izražaja, taj okvir, kad ima više ovako boja i te zabancije. Sad tu postoji više načina da se to uradi, to jest ja barem znam dva načina. Ovako kako ja radim je po meni i najlakše. Znači idemo layer 1, izaberemo ovaj, kako se zove ovdje, ne vidim telefona, rectangular merge, dobro to, drugo. Sad ovo isto po želji možete da radite, koje širine i to da bude taj okvir. Ja uvijek izaberem, znači ovako selektujem, znači 333, evo ovako. To je po meni nekako tako ja pravim, a sad možete staviti 500 ako hoćete. CTRL plus del, da se kao izbriše, onda CTRL plus J, da se kopira. Izaberemo ovaj za pomjeranje, idemo ovdje, također CTRL plus J. Idemo na Edit, Transform, Rotate 90 stepeni, evo ovako. CTRL J, CTRL J opet, i još jednom, evo vidiš. Onda sve ove layere moramo da spojimo, znači Merge Layers, dva klika ovdje, ili Blending Options, desni klik, nebitno. Blending Options, idemo na Overlay, ali vi to možete da mijenjate kako god vi želite, ali ovako treba da bude. Kliknemo na Drop Shadow. Ja sam po mom nekakvom mišljenju, nemam pojma kako da kažem, stavio 30-30 i ovdje 0, to bi nekako najlepše. Vratimo se nazad i ovdje Full Opacity promijenimo na 0. Vidiš ovo? Vidiš koja je razlika? Staviš na 0, tako je mnogo realnije, nego kad je ovako naš pojačano, onda mislim, nemam pojma. Ovako. I eto, to je to. Znači, prelepo izgleda taj okvir, pogotovo kad ima priroda gdje ima više svega i svačega, jel? I u suštini to je to, znači ništa nije pretjerano, vrate, ne znam šta. Postoji drugi način koji se radi s pomoću, mislim da je ovaj, kako se zove, Rectangle Tool, da, ali u suštini se tako označi pa se kopira vamo tamo i onda na kraju se ubaci senka i to je to. Tako da, nije ništa pretjerano, veoma je prosto tutorialčić za ovo. Naravno, ako želite još neki tutorial u Photoshopu, to mi recite u komentarima, ako želite neko spajanje slika, ne znam šta god će, baš mi briga. Ako bude izvodljivo, ja ću naravno to napraviti. I eto, to bi bilo to za ovaj Photoshop tutorial. Naravno, ako vam sviđa, sub, like, share. I vidimo se u nekom naravnom klipu, vrate. Ćao!